megalayapost.news. Kajing ikut yakni yang kena meladu jangka Riboy League haka Super League Division kebelak penyat dak Riboy District Sports Association RBDSA. Kelak poin nak syakabakut apa dengan kejing kini yang final ka kunhun Dihar Persya yang ka kunjon umran yang kebelak penyelek kai Hamadan Football Dihar. Hak kete kejing kini yang kena menjob jangka Super League kita giar kunhun kelai pen baik triang penyelek ban penki yang kejar ningkong. Hendai namar kejing triam jengkirang yang kenjat bor jang kita giar kunhun kelak penlong bakin ya kaj klim dadan bala bantap gol haduk banakut no kapor kata hak kelas step berkumju hak kelamin. Wat hadir menakaliang kita free kila ay ke extra time banyak kini yang kena meladu hendai kita giar kunhun kila peni ya lakasap bat peni baik triang bat kebelak pelong ya kita kejing kun banyak kaj biang wat hadir bala ay ke extra time. Nah kalian kira free kelak pelong no ya kejingnya shoot tie breaker paling ba ketai ke tie breaker ya kirang gilek kai jangka kunhun kunjon umran kila thep bon tili ki gol bat kebelak pelim sendan ya kirang gilek kai ke Dihar bat khur sendan ya kana meladu. Nah kalian ke RBDSA kelak samru ya ki senam cek ki kunhun ki belak poi ke final bat kumju ru ya ki senam shimet hakba ke kunjon umran kum keladu kelayo bandra ya kesong pisa ke belong prapo jar tengka haringkat baka trofi ke bahe baka kunhun Dihar ke bawon baar kelayo bandra ya kesong pisa ke belong sapo jar tengka haringkat ke trofi. Hagani kejuk ke sini nak kalian kena ngilam ke Riboy District Sports Association kelayo senar makentiu ya kelama jangka RBDSA ban penpau kum kadak jong kejing sedang banaki ya kejing yat linti ke basan pau tili kisenam ke jongka ya kete kelama lawan makentiu do Dr. Didi Lapang Menteri Ramba Barim ke Jela Meghalaya badu badairu nong seng ya ke RBDSA haringkat kejingan donlang UMLE ke nongpo ba Merabon Sim UMLE ke Mahoti ba Charles Marngar ba Hamletson Doling Presiden MFA ba RB Shadap Presiden ke RBDSA Rangkensai Makdo Senior Advisor ke RBDSA ba di Rindetiang Sekretari ke RBDSA kinangilam na kiseng bhalang ba pher lembat kiwe ya kay ka ba Dr. Didi Lapang ru gusto tanat dan ang nanaban ruay kumju iba Pastor Berponsyong bat kiwi giro lang ba arbi salap bat kiwi bat kata ka ong kajing ruay ka ba kiruay ka tem Riboy ka bong yeng general palari jingim pentemai kat nang legis ni ikatan siya. Santo snap ngilay kentu sipun kijing kumaladuay, at sipun kijing kemen, sipun kijing snusi. Ndray, wat apren kita kiray raydam, lembag kijing satar jang ginangyalam. Karibuhoy District Sport Association, kapoy hadung niu kasmi mentang, Islam mentang mulunong. Ha kajubilik siya kepada Santo Snap. Yang ngoyo boleh, wala pala yang ikumnya banyalang hangni, bat kiperlok, kebadan saudong ninyong kini kebadan bat baro gue katem Riboy. Kisemla kisemoy, laki doon na kanong kekirtan, kentay basinran, kinong rep, tongin rep, namar ka Riboy kadang kebat sebuah papan rep. Kena school, kisemla, kita bandai school, kin pas bah, kin kerekot bah. At kinang yalakay, kinang yaipan pao, nendas nem ngilong champion, haka lang ikan kay berkumpul pa yang kesenrang. Ngimhon tang kata, ngin salang job, but ngin salang la,
dan penam ni tadi kadang riboy ke bagi kejungi seberang bersemangat. Long ke bajem Henry ubli musom lagi no ulai alam ba kayen kumni kumta kumbagalong kimati kiba imahe lapang ilai alam nadu mensuat ni sotu hagano ka seng hagano ka organization hagano ka kunhun kadon bet kejing sedang bat ka bakongsan bat ka bangi sotenat beri menta galong baya Geriboy District Sport Association adin baladep sedang yaka nankini ginong yalam ibadon batni badon ru jibom dan su batni isro kemen bagi don gini ginong yalam jib hadu menta ginang don iba arang kensai makedo iba arbi sadap giwi ginong yalam ibadon adin gejing sedang menta gadon kene gejing pentelun ya kam ban penitenan ya ke arbi di SE kumno bahkan ya yang ni semat ban ngambar tim menong bahaji por gimanuan iba krif, iba kensai setangkat no karta kalano kami sikiwi pak iba simpi ya kan ikam bani alam menang kampen bahasusu nagajing sedang sya gajing penitenan pengikua apakah RPDC kinong kitkam kibadon menta bagi bangsa simti kin senang sim ya gajing penjanai ya kekam kini gilai teligi iman gajing sedang gajing penitenan bagi gajing penjanai ya ke RPDC hingga iskem makin long ki kakatong agane gajing rakhe ya gajing dap san pusnem dan ken mau kahai ki kon ki jong ke Geriboy ma yo kleti ya kinong yalam kibala alam chua chui kini kesingi hakaba kun kinong song jong ke Geriboy ni de ban pau ya di songo nengkong yo bleng kadon ge jingong ke baong kumni look back and thank God, look forward and trust God. Tang ngatahan rei tang gejing songo yu blai rei kini kesingi ke penken mau ru ini inong song snong yang aning pong pangide ban pau gejing songo ikinong yalam gidongi jong ke Geriboy gidongi dadon gejing ong ke baong gratitude is the memory of the heart gejing songo kadi gejing ken mau jong ke donot kadi ke por bangin pau gejing songo yai mahe doktor di lepang jadi kesingi ke bangin penpau ke jing songo i marang kersai makedo kemuai ni kinong sen ima arbi sedap bat kiwai ki bangamla banjer hang ni na sim ni kene galak ban penpau ke jing songo bat mangi kum kinong song jong ke Geriboy jadi ke por ni bangin penpau ya ke jing songo nyimla ban len yang jing shisha baka arbi desi Rala bansa ya si bonba sportsman ya atlet beper ibrara kanam ka buram tang ya ka dong ka thani hojong phi Henry ya ka jila miglahi bro ka bai kalong ka dong ka thain ka bruspa ka mariang mabud banta rega sosran barang ru kalong ka dong ka thain ka bruspa ajundon jong ki samlai lekai ki discipline ki beper bat kini borwa kesebenarnya ke buram bagi kublai syaka RPDC ke RPDC kerana kerja ini kebejan bat ke Meglia Football Association bat ngi dokumen sebenarnya pania samati balang kawai ni ke association kebelan aktif ke masyim syabha akbere bat kerja ke sport bat kerpang ya ke football lagi yang segini lagi bomba player kam tamri bat football ki blami lingba ke sympia ke jong bat ko sudah banai ke buram kolong bat ni ke association mantas nan ke ju pendep hot ban pelong yang ki league ki prepare bat ni ke league ke bat pelong kelas sei yes bomba ke sab ke pong jong ki samla di dalam time di wilayah football tang di senrang nreiru wat ye ki samla di heru
kenigasion tersimthaba. It's going to be ups and downs. But here the kill, but distinctly, hakawangir hangne, hakomkine, it's going to distinctly. But I think we have back the clay, but they don't distinctly want to be or not to be. Sila madama, lema sangenama. Nabar don hateng, because the king along, the prosperity, the bone town banwan, the laban koitang arman langon. Now come to the jing tunju, yoga jing yella, hanging a pakai, one physically. Nakato koto lurang, nakato koto payment nga, lukumli, sila madama. To be or not to be. Then they tang uta banun, ban juba pirata, uno kay Diyoso. Hangne, kadon kijing kilmao, ba lakong no. Iday balioi, yaki kibato, kitak kaumao. Kijing di pirba jami hangne way na kiba, iday ban kilmao de ba Rolling Stone set up, kapor. Kabangan nong hidayah saiden, dalam ikna school samarngal. But hanta samarngal, habangan point to habangan lay, ban ekran ban kuble kita nong marngal, ye porok ye fat, ikan itu yang Islam juga. Nang kali balik fat, sing hanar hane, kiba lopun lagi nong sono awan. Sing hanar awan. Ngai kita kekei poro. Kila kena, Rolling Wong, Haperdi, Sinong, Marngar, Chai Benai, La Chai Benai, Montagasli. Ini kaya jual, negalong kecing persang yang weber. Don kecingong. The courage of one man makes a majority. Tentang ilawan ng ngayon kita. No, let's slow the way. The courage of one man makes the majority. But the slow the way upon long is a thing, but Maru, Namar, Uraban, let them away in way, but the slow, but don't way upon long majority. Megalayapost.news